Kei te pukuriri a te Ururoa Flevel i te korenga o Hone Harawira i tai atu ki te hui i te ahiahi nei. Hei tāna kia mātou o te karere me whakatau te kaunihera matua o te Ropu Torangapū Māori i tēnei take i tēnei wiki tonu nei. E whai ake nei ko te uiuitanga āroihana nuri i te Ururoa Flevel. Ko te whaiwhai haere te whakatau o te komiti i tōna hui i ngā wiki e rua kua hipa ake. Kia hui anōra ki te kia tāia e hone te whakahoki kōrero mai kia rātai. Engari, kāre e i konei. Me taku whakahea i tērā. Hoi anō, koina te āhuatango te rā. Ko puta o kōrero ki roto i te herora i tēnei rā, i āhua miharo a te orohi ki tēnā tuhinga, hea whakahoki? Kei aia tērā. Kāre au i whiu i tērā kōrero ki mui te raro tētahi. Ko noho huna tērā kōrero te tikanga i whakatakoto hea ki mui te komiti, mō rātau ake, kāre au i tuku ki te ao. Hea nei o whakahoki mō i nei whakaritinga āhia taurā no tēnei kaupapa? Kōrero mai anō? Hei āwhia tau mai ai tēnei kaupapa? Te tumanako ka oti wawe nei. Ngari te āhua nei ka mutu i a rātau te wānanga i te rānei, ka wakahoki kōrero ki te komiti matua o te pāti Māori, te tikanga ia e ai ki tā rātau ka puta he kōrero hei te wenerei.